Reka nongeye mbasuhuze kandi mbashimire inshuti bakunzi ba HPTV Rwanda kubukomeza kubana natwe hano twatambutse ibiganiro byiza biba birimo makuru agezwe mu masaha atandukanye y'umunsi ngo zicukumbe ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye mu bisata bitandukanye twizera yuko bibanyuranye. Nitwa Ruben Masengesho nje kubagezaho amakuru agezweho yo murano masaha. Ndaza kubabwira yuko mu karere ka Nyanza abantu bane bafunzwe bakekwaho kwica umuntu. Ndaza kwerekeza mu karere ka Nyamasheke mbabwire ko ubujura bukabije bw'amatungo bituma bamwe barara nayo. Mu karere ka Rutsiroho abagabo batatu baguriwe n'ikirombe bahasiga ubuzima. Hanze y'u Rwanda bwa kamasezerano yibanze hagati ya Iran na Amerika yarangiye, hakaba hari kwibazwa yikurikiraho. Ndaza no kubabwira ko intumwa ya Trump yaganiriye n'abayobozi ba Hamas. Baganiriye iki? Ndaza kukubwiraho byinshi. Ndaza no kubwira ko Perezida Trump yatangaje ko afitanye umubano mwiza na Perezida wa Korea ya Ruguru. Ibi birasigura iki? Nabyo ndaza kukubwiraho byinshi. Izo rero nizo nyungu tugiye kwakira no makuru yacu. Reka twitse tuze tuyarambura umenye byinshi bikuvugwa hirya no hino mw'isi. Aya makuru reka tuyanzikiye mu karere ka Nyanza mubwire ko abantu bane bafunzwe bakekwaho kwica umuntu. Polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Amajyepfo yatangaje ko yataye muri yombi abantu bane bakekwaho kwica umuntu mu gitondo cyo kwa 16 Kanama 2026 nibwo mu mudugudu wa Kinyoni mu kagari ka Gati mu murenge wa Muyira mu karere ka Nyanza habonetse umurambo w'umugabo witwa Musonera Aburahamu w'imyaka 56. Ababonye umurambo wa nyakwigendera bemeje ko wari ufite ibikomere byinshi ku mubiri bigaragara ko yishwe. Inzego zitandukanye zirimo polisi, RIB, DASO n'inzego z'ibanze bagezeyo. Hamenyekana ko mu gicuku cyo kwa 15 Kanama 2026 hari umukecuru w'imyaka 83 wibwe ihene 6 n'abajura batahise bamenyekana. Amakuru avuga ko mu nzu ihene zabagamo hari harayemo umushumba wazo imyaka 18 watabaje abajura bamaze kuziba. Abaturage batabaye babura abibye ihene, ahubwo bahura na nyakwigendera wari uri mu nzira agenda baramukubita kugeza apfuye. Umurambo bawusiga mu muhanda. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hasani yabwiye igihe ko amakuru polisi yayamenye yihutira kujyayo isanga hari umurambo w'umugabo wakomeretse uri ku muhanda. Yagize ati polisi yafashe abantu bane bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera aho bafungiye kuri station ya polisi ya Muyira. Ubugenzacyaha bwatangiye kubakurikirana. Umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Nyanza gukorerwa isuzuma. Polisi yasabye abaturage kwirinda urugomo n'ibyaha muri rusange kuko uzabigerageza wese polisi izamuta muri yombi. Dukomeze mu karere ka Nyamasheke mbabwire ko ubujura ngo bukabije bw'amatungo butuma bamwe bararana nayo. Abaturage bo mu murenge wa Shangi mu karere ka Nyamasheke bamwe bavuga ko bangamiwe n'ubujura bukabije bw'amatungo aho bamwe bahitamo kurarana nayo kugira ngo atibwa. Bamwe muri abaturage baganiriye n'Umuseke nabo mu kagari ka Mataba bavuga ko ufite itungo adasinzira ahora yikanga ko rishobora kwibwa, bagashyira mu majwi urubyiruko bise insoresore ko ari rwo rwiba amatungo yabo. Abineza Ezekias n'umuturage w'umudugudu wa Rwabagoyi akagari ka Mataba yavuze ko umuturage w'iwabo ufite itungo ararana naryo aricunze ngo abajura bataryiba. Yagize ati ubujura butumire nabi, iyo umugoroba ugeze ufite itungo nturyama urarana naryo uricunze kuko barara baryibye. Abajura bagucungisha ijisho ujya kuryama baza huri. Nzabamwita Auguste n'umuturage wo mu kagari ka Mataba yavuze ko ubujura bukorwa n'insoresore zananiye ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Icyifuzo cy'abaturage barasaba ko hakongerwa inzego z'umutekano zitari abanyerondo ngo nizo zaca ubu bujura. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shangi Habimana Innocent yabwiye Umuseke ko mu rwego rwo guhangana n'ubu bujura bashyize imbaraga mu irondo ry'umudugudu kandi ko biri gutanga umusaruro. Asaba abaturage gutanga amakuru ku muntu wese ukekwaho ubujura. Amatungo akunze kwibwa mu murenge wa Shangi harimo inka, ihene, inkoko ndetse n'ingurube. Reka dukomeze mu karere ka Rutsumba mbabwire ko abagabo batatu bagwiriwe n'ikirombe bahasiga ubuzima. Abagabo batatu bakoreraga ikigo cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Beta Generation Machinery bagwiriwe n'ikirombe giherereye mu mudugudu wa Kabarirwa kagari ka Remera murenge wa Rusebeya
ni mu karere ka Rutsiro bari mu bucukuzi bwemewe n'amategeko bw'amabuye y'agaciro burangira bahitanwe n'ikirombe. Sindayeba Philippe uri mu batabaye icyo kirombe kikimara kugwira abo bakozi yabwiye Imvaho Nshya ko iyi mpanuka yabaye ahagana saa 9 z'igicamunsi cyo kwa 14 Kanama 2026. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rusebeya Migabo Mpirwa yabwiye Imvaho Nshya ko aba bose bakoraga bafite ubwishingizi kazatuma imiryango yabo ishobora kubakurikirana igahabwa indishyi. Yanasabye abakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kujya bagira amakenga mu gihe bari mu kazi kabo, ndetse n'ibigo by'ubucukuzi bisabwa kurushaho gukaza ingamba z'ubwirinzi mu gukumira impanuka za hato na hato. Reka twerekeze hanze y'u Rwanda mbabwire ko amasezerano yibanze hagati ya Iran na Amerika yarangiye, hakaba hari kwibazwa igikurikiraho. Amasezerano y'agateganyo hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran hagamije guhagarika intambara yasinywe kwa 17 Kamena 2026 ararangira kuri uyu wa mbere, mu gihe hakomejwe kwibazwa niba intambara hagati y'impande zombi izarangira burundu. Amasezerano yarateganijwe kumara iminsi 60, ariko Amerika na Iran zimaze ibyumweru byinshi zishinjanya kuyica. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yavuze ko igihugu cye kitarafata umwanzuro wo kongera gutangira kuganira na Amerika. Hagati aho Qatar na Pakistan bikomeje guhanahana ubutumwa na Iran mu rwego rwo gushaka ko imishyikirano yasubukurwa. Iran kandi iri kugirana ibiganiro bitandukanye na Oman bijyanye n'inzira ya Hormuz ndetse n'ubwikorezi buhakorerwa, ariko Araghchi yavuze ko ibyo bizashoboka gusa habonetse igisubizo cya politike. Ku ruhande rwa Amerika, Perezida Donald Trump yavuze ko igihugu cye gishobora gufata vuba ku mugaragaro umuhora wa Hormuz ukaba agace ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iby'abasesenguzi bagaragaza ko bigoye. Ibi byakomeje kongera impungenge z'uko amakimbirane ashobora gukomeza kuba hagati y'ibihugu byombi. Reka kandi tubabwire ko intumwa ya Trump yaganiriye n'abayobozi ba Hamas. Intumwa yihariye ya Perezida Donald Trump mu burasirazuba bwo hagati Jared Kushner yagiranye ibiganiro bidasanzwe n'abayobozi ba Hamas mu Misiri mu rwego rwo gushaka uko hashyirwa mu bikorwa gahunda ya Amerika igamije guhagarika imirwano muri Gaza. Kushner yahuye n'intumwa za Hamas zari ziyobowe n'umuyobozi wabo mushya Kalali Ali Hayaya. Ibiganiro byibanze ku gushyira mu bikorwa gahunda y'ingingo 15 irimo ko Hamas ishyira hasi intwaro ndetse na Israel ikavana ingabo zayo muri Gaza. Gusa Israel yanze iyi gahunda mu gihe ibihugu 8 by'abayisilamu byamaganye uwo mwanzuro. Kushner ateganya kandi guhura na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu mu rwego rwo gushaka uko iyi gahunda yakomeza. Reka kandi tubabwire ko ngo Trump yatangaje ko afitanye mubano mwiza na Perezida wa Korea ya Ruguru. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko igihugu cye kigiye kugabanya ku buryo bukomeye imyitozo ya gisirikare ihuriweho na Korea y'Epfo. Avuga ko afitanye mubano mwiza n'umuyobozi wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un. Trump yavuze ko imyitozo ihenze cyane kandi ko itanga ubutumwa bushobora gufatwa nk'ubushotoranyi kuri Korea ya Ruguru. Yavuze kandi ko Korea y'Epfo yanze kwifatanya na Amerika mu bikorwa byo gukuraho intwaro kirimbuzi za Iran. Ibi Trump yabivuze mu gihe imyitozo ngarukamwaka izwi nka Ulchi Freedom Shield yagombaga gutangira kuri uyu wa mbere kamara iminsi 11 kugeza kwa 27 Kanama. Imyitozo igamije kongerera ingabo za Amerika na Korea y'Epfo ubushobozi bwo guhangana n'ibitero bishobora kwibasira Korea y'Epfo. Korea y'Epfo yatangaje ko imyitozo izakomeza nk'uko yari yateganijwe, aho abasirikare bayo bagera ku 18,000 bayitabira. Ku ruhande rwa Korea ya Ruguru, Pyongyang yamaganye imyitozo yita imyiteguro yo kuyitera ndetse inavuga ko ishobora gufata ingamba zo kuyirwanya. Bibaye nyuma y'uko Korea ya Ruguru mu cyumweru yarashe misile ebyiri balistike iri mwigerageza, mu gihe imiryango mpuzamahanga ikomeje kubuza iki gihugu kugerageza intwaro nk'izi. Trump yavuze ko imyitozo yari hafi gutangira ku buryo kwihagarika burundu bitari gushoboka, ariyo mpamvu yasabye Minisitiri w'Ingabo kugabanya uruhare rwa Amerika muri iyo myitozo.
Nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, ni hadusoje amakuru yaragezweho. Tubashimira ko mukomeza kubana natwe, n'undi mukomeze mudukurikire hano tubatambutsa amakuru meza twizera yuko abanyura. Nitwa Ruben Masengesho, hagati aho mukomeze kugira umunsi mwiza.